O Kartik Bap hayo I bolong le hakara hongnani jodang jadu chongno I agun le hu phau ye wai deng shakham ye agun le hu phau ye wai deng shakham ye o bui chang le mai ka ye mai bahan khaya jadu chongno jadu chongno agile mabura age phabura somni kok thai dong no I shirung na nanganu chungli narung na nanganu chungli jadu chongno tang mong tươi mồm opera rộng bưởi lê trong mong opera tang mong opera rộng ô narung na nangan chừng lê narung na nangan chừng lê Chakile okra bomma yagara Chakile okra bomma yagara burini shamong okra na jadu shongno na jadu shongno na jadu shongno Chakile okra bomma yagara jadu shongno burani shamong okra na jadu shongno na jadu shongno na jadu shongno khorok le thakrai moto yadib khorok le thakrai moto yadiba khorok khawo khapoi amale ritama barakhe phapoi jadu shongno mayole ritama beneke bejor mayole ritama beneke bejor norong khulumo yagjur anile ruchamung orono paikha jotono khulum baikha có giờ đặt xe lên ở đất khơi bay lên cửa nhà mày khơi hầm bay Belai ke hambai bukuk sarati koi sini buskango. Hari kai sing bukuk sarati koi no sing bahai ke sini gangkai. Bini kaisa quality abong gangkai best folk singer ni sing bono oro tabuk award lainai. So may I now welcome our honorable EM sir Kamal Koloi here on the stage to please give away the award for Best Folk Singer of TTAADC presents Tipra Idol Season 1 Grand Finale. Belai ke hambai sini EM sar sopajak tai bonot bagai kaisa trophy sing joto ya pakor lain please boni bagai and logi wo kaisa
acoustic guitar as an award for Best Folk Singer.